Мына чөп базар достор. Ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн 30-август 2025-жыл Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарындабыз достор. Мына сиздерге экинчи чыгарылышта оңдолгон чөптөрдү, анан кийин 100 жашка чейинки турпок, кунажын, букалар тартып көргөзөм достор. Шетелдин музоолорду сиздер лайкты басып колдоп туруңуздар. О, 59 000 болду дейт кой. Мына Ассаламу алейкум. Канчадан шеф булар? 280. 280 дейт мына беде. Номер айтпайсыз сразу? Айтпайбыз. 280 дейт. Айтпайм деди, айтпайт. Саман жок окшойт. Беде. Канча экен була? Эс жок экен. Канча? 320. Мына жап-жашыл экен. Соп-сон. Доставка любой жака жеткирет экен. Ассаламу алейкум. Жакшыбы? Сиздер канчадан шеф? 320? 320 дейт. Так, саман жок а? Так, номерге чаласыздар. 320. О, камыш. Аралаш экен. Канча экен бу? Сиздики? Бул сиздики. Бул канчадан? 220. Мына 220 дейт. Бая урук алынган беди. Тирдеме деп койчу атын жатам. 320. 200дөн жогору экен да. Мына узун. До конца чыксак турпоктор. Жалам турпоктор достор. Ол бучок. Букалары маядан баштагы безем. Ол турпоктордун көрдүңүздөрбү? Ассаламу алейкум. Канчадан шеф булар? Кымбат. Короче, мо эки чоңду 130 каларам дейт. Аркы менен беркини? Ортодогу билбейт канчадан экен. 130га берем дейт, а? Эркек турпоктор экен. Булар эми 5-6 го дейм, айлык. Онда болгон. А булар канчадан экен? Аял. Канча муну? О, эси жок экен булар. Онда болгон. Ургачылар достор. Yo, buka kancha ekan? 85 000. 85 ta so'ra. So'ravada. Mana qora buqalar dostor. Onda bo'lgan. Qanchadan ekan bular? Ketdi. Barmi? Assalomu alaykum. 582dan ketibdi. Eski jipler ketibdi, жаңы jipler qal. Bular bir jashlar da. Mana bir jashlar. Примерно. Sağ arasında bir uy turadi. Nerede turadi az keladi. O qancha ekan? Kimniki? Az keladi. Oşo 55 kat. O kichkinasi 55, arıqroq ekan, ha? 5-6 aylık. Oşonda. Narxlarcha? 72dan so'rab o'tasiz. 72dan. Bu 55 ga bo'ladi deydi. Bular 72 dan ekan, mana. 6-7 aylık. Tak, molar kimniki ekan? Baga sizga molar? Çok bular. Aylanbaşlıqı bular. Aylanbaşlıqı. Assalomu alaykum. Xalas. 72 ming dana Kuruk 72. Oho, buna. O buqaz ekan. 72 mingdan. 6-7 aylık buqalar. 72 ming. O torpak qancha? Ökö birge sotla.
Beni satmayız. Ekoy bir kança bu lan? 115. Naki. O uy. Oz olsun men 115 bin. İkinci balası. Ekinci torpaq. Kança süt var uydu? 5-6 litre sütü var. 5-6 litre süt var. Torpaqdan sırt bul eme bir şey. Şemi? Kança aylık bu lan? 2,5 ay. 2,5-3 aylık torpaq. Жақсы. Naki. 115'e veririz. Kança düşmeyiz bana. 120 sorup 115'e veririz. Ha 115 deseniz alıp çöğüken deptim ben. Naçka salasanız 105'e de veririz. Varmış yok. Naki. Onda nomer kaldırmayız. Nomer kaldırmayız deytin ha. Onda bu çöptür de var eken de. Auschwitz. Mental. Oğullardağı aralaş ben bilmedim. Şöp kancadan bular? Bunlar 73'te törbaş. 4 73. Biri ölçü. Daha biri. Qaysı var mı? Pazar ağlama. Bunlar 80'de. Sağ olun. İki çetteye 80 be. Ortada 3 oy. 70'ten. 70'ten. 73'ten. Var. Cilikler toluk var. Sütke toyup durdu abla. 73 80'den. Ha bulardı kançadan da attı? Bular 70'ten. Ha. Erkek torpaqlar. Bular 6-7 aylıklar da var. Primерно. Ya kançadan mı olduk kunacınlar? 72. Ha. Жаңы жеп байланып кетті. 1, 2, 3 var. 72'den deydim. Semiz. Kanca deydi? 75'ten aldı. 75 milyon aldı. O kimdik ekan? Lan semiz qal. Maqsad qo'yma, so'ra o'rja semizdi. Bilmeyim, semiz ekan soyğonga u deydiler. Qancha ekan aka sizniki? 100'den deydiler. Oğlan kunajınlar. Ular biri şuyuz, biri angus ba? Ha. Markası angus buna. Auschwitz. Ta qaysi soda oldu? 95 birden. Qaysi mağa? Oğa 95. Oğlum degeningizden siz gelin. Barakasını versin. Ver aka. Oo, soda oldu. Qancha berib otat dedi? 95. Qancha so'rab otasın ana? 98. 3000. 3000 o'ynaydi. Yaxshi. 98 lik. Qanchadan jigit? O, cho'ngi. 85. Bak shinalarchi. Shinalar. Rasmi. Beringiz, ertaga berek soda. 5 berekesiz mi? Eski neresi var bakayım. Eski neresi var? Pazarda var mı sen? Var mı sen? Mana soda oldu. Puşayın dedi soda. 5000 so'm berib o'taman. 97 yerinden aldım. Ya bunday aka. 6 ras mana sizdan. Aka. Bitta gap bor, mazar adam. 6 qilargacha. Böyle koyayım. Akıl ettim. Yo, beringiz ertaga meniki bor. Jeti. Alerchi 1000 so'm. Turishpan. 1000 so'mdan 5 taga chechilmaydi. Aka. 6 ras ol. Mazar adam. Sen ameli. Bundan. Qayerda olsun? Aka, ras. Ertaga meniki baga beringiz. Var. Ha, ketdi. 97'ye ketdi buna. Doktorsi bonus sizga. Oo. Buldu men hesaptayım dedi. O bıçak kimlik ekan ha? O torpaqlar kimlik ha? Saklarning iyisi yo'q. Urg'achlar qanchadan? 85'ten. 85. Bir yaş.
Bir yaşka jakın 85 milyon. Bularga bazar kança berdi baga? Baga berip atal? 73'ten verdi. Vermediniz. 73'ten vermedi. Narkılar erkekler. Kança da ottu bilmediniz mi? Kança sorat? Var bizdeki emas, sen bilmedik deyip baga. 97 keldi bu. Birinchi bunalar. Qancha bo'ldi bildi mana rubida. Kança var ki? 95. 97'ge aldım da bu. Так, çarba tırpok degende ağır kurga çeken. Kança sırayız? 55. 55 bin so'm deydi. Kurga çeken. Yeta bir yaş olup kalgan. O targıl kimdik eken? Meniki de. Kança var ki bular? Bu krasavçıklar mı? Krasavçıklar. 63 milyon 6 baş var. 63 milyon 6 baş. Var krasavçık. İşte krasavitsa da var mı? Çok ne krasavçıklar. Только krasavçık çıkarmayız. Krasavçıklar. Vardı tandap alıp koyasın değil mi? Ha. Ona gel. Onlara qarаңыздар. Jilikleri tolup sütke toyganlar. Ular qancha aylıklar? 5-6 aylıklar lan. 5-6 aylıklar. Qanchadan bo'ladi magazinskiy бағасы? 60. Mana 60'tan deydi. 5-6 aylık krasavчик torpoqlarından. Erkekler. Разный poroda. Sizde qancha vayka bular? Kasallar kança? 60. Bu 78, bu 60'tan ekan. Normal ele turadi-ku. Ya taqsir sizda qancha bu? Ya. 70 ming deydilar. Erkek torpoq ekan. 70. Qanchadan? Assalomu alaykum. Maydaları 76'dan. Nak çoğunlar 92'den. Bu Allah'a çeyin 76 mı? Var 76'dan. Dəlsi 92'den ha? 76, 92. Tak bu urgaçlar kim? Satılıp etti. Qanchadan ketdi bilmaysiz mi? 76'dan ketibdir ular. Onda olgan torpoqlar. Dostlar. Onlar 92'den. Qancha oldu bu simental? 85 sat odasız. 85 ming deydi. Yetta bir yaş. 85 ming. Assalomu alaykum. Şef qanchadan bular urg'achlar? 65 ming. 65? 65 ming deydi. Ular yoshlari qanday bo'lib qoldi? 1 yaşlar. 1 yaş. 1 yaşlar. 65 den deydi. 92'likler gördünüzler. Tak. Gelsin. Allah kulağın kança? 68 ming deydi. Allah. Bu targıl kança ekan? 85 ming. Yaşı qanday bu? Yaş 8 aylık. 85 ming. Ha bulcu kiçinesi. 60. 2,5 aylık. Sütten çıkan. Bu limuzin emas mi? Uzun ekan. Rossiyadan kelib turibdi, rossiyskiy. Yaxshi. O semiz nazik mi? Ya. Bozora alamı. Qancha ekan bular? 120 ming. Yaşı qanday bunun? Paltar. 2 yaş bo'layin deb qolibdir, ha? Ular yetkadaymi? Semiz ekan. Bozor qancha berdi baga? 11 ver. Assalomu alaykum. 111 ver. 111. Qanchaga to'xtaydi? Magazinskiy бағасы. 17 ga to'xtaydi. 117 bo'ladi. Onun примерно qancha eti var? 200 var. Qancha? 200. 200 kilogram. Mana dostlar. Hem to'ylar boshlandi da. To'y основной жылқы so'yishadi. Yo'q, ularda keladi. Asta ham bunday. 80% жылқы so'yadi da. Mana aka mana qarangizlar. Et tüy ekan. Na qaysisizniki? Javob. Birovlar. Kaç. Ko'zi nachar ekan shu. O buchoq qancha ekan? Sizniki? 130 ming. Varoda Shvets. Doğan çoğun. Tak, даже ketdik. O targ'il yaxshi ekan.
Qancha? 80. Narxı qischa. Erki 78, 80 deydi. Urgaç torpaqlar. Так, мынакей. Кунажың аралаш. Жакшы аке, өзүңүз калайсыз? Канчадан дейт булар? Шоп, канчадан булар? 110дан. Булар жаштары кандай байка? Ассаламу алейкум. Полторашкалар, алейкум ассалам. Полторашкалар, э? Полторашка букалар 110. Суралып туруш. Сасыр канча бу кунажыңдар сиздики? Канчадан? 88. Булардын жаштары кандай? Да. 2 жаш. 2 жаштыктар мынакей. Чоң. Так. Эркек торпак канча бул? 70 миң. Чоңураак. Онда болгон көрөгүңдөр бар экен. Канчадан булар? Эркектер. 66. Эркек торпактар экен. Бактагылар сөгүнөт экен да. Мынакей. Бул ала бука ургачу. Канча экен бул? 50 миң. Канча айлык? Aprel'in ayağında tuğman. Aprel'in ayağında tuğman. Mынакей. Жакшы, ушундай баалар. Дәл жегет. О, кунажың канча экен? Так, булардын ээси жок. О, пародасы канча экен, пародасы? 63. 63 бергisi чык кара. Ökoy bereli. Экөө тең 63төн. 63 миң сом. Айга канча бу? Я. Ээси жок го дейм муну. Негиз экөөдө бар го. Канча болду бу? Сатылат. Канча? 65 лira. 65. Суралышы 65. Ya bu erkek torpaqlar kimdeki? Sizler kim esmi? Ana meniki. Qaysi? Ana bala qarmap tur. An tarttı mı onu? Жылтырайды. Ha bular kimdeki? Buların iyisi yok mu? Kaç ayaka bul torpaq? Ja aldınız mı? 58'den? Kaç oldu Baykaş'ın? 58'den. Buların çok. 58. Ne nasıl? Ulan gel erkekler assalamu aleykum. Qandaysın? Qanchadan şöp var? 85'ten sonra bas. 85 milyon. Bari erkekler. Erkek var. Süleşu yolları var. Süleşu yolları var. Misalına nege? Je düşüyorsunuz mu bana? Varyantlarçı. Ne var? Kasqa var. Жоқ, машинеге, жерге, тök ақшаға. Мына бұлар hem жаштары қандай? 1 yaşta жетелек та. 1 жаш болу элек, бұлар? Қаяқтан келді? Местный, а? Разные породы екен. Мұны қараңыздар. Герефорд, Цементал, Швейц, Ангус та бар екен. Бүйт аралаш. Қанша баш бұл жерде? 35? 45 бар. Kurukka qanchadan bo'lib qoladi? 80 mingga qo'yaverishdi. Kurukka 80 dan. A tanlamaygachi? 6 berib qo'ydik 90 mingdan. 6 90 dan berbedik deydi. Tanlamayga. Onda olgan erkek. 1, 2, 3, 4 öğünü tanladı. 6 olsanlar berib qo'ydik. 6 onu berbepti. Yaxshi nomer qoldirmaysizmi? Telefon nomeri 0700 87 54 32. Doğru ayttım mı? Жақсы содағыңыз берсін достар, çalasыздар мына. Onda olgan erkek torpaqlar. Biz hem o muzollar jağa keldik. Gördünüzler mi? Бұл жағы muzol süt emdiler. Aleyküm assalam. Qanchadan ekan bular? 80'den kurup. 80. 4 6-7 aylıklar. 80 bin kuruk deydi. Bu sütten çıktı uçuk alak mı?
Çıkan mı? Kança? 25 25 milyon. O iki muzo kimdiki? 35'te mi bularça? Sizlik emas. O Gerifort. Bunda 35. Mor Şuiz kadar. 45. Alatoç. 40. Markıcı Şuiz. Так, ну, Ургач. Бейнет. 90. 5'ten. Şöp size kança bu? 47. Жақсы. O kança ekan? 60. Жақсы. Так, ушундай баалар, музоолор достор. Канча ekan bular? 70 milyon. Бул жака колдор жака чыгып келдик. Эки арашандар турат. Канча экен ака? Assalomu alaykum. 15 milyon. Канчалыктар? Светтери мощный экен. Видеоны ақтайыз ысырына. Қой базарға келдік. Ертең бөлесе дау тартабыз.